umuthi ya na reke ngwire ino amenyo ngiendu gutiri kindu mundu atangiruta ni undu wa gukwenda gutiri kindu mundu atangiruta ni undu wa gukwenda. So thiri ni kindu kimwe, kwendwo, being loved by your family. Nagwire you have the power in your hand to make your family love you. Yeah. Wina Nigeria aciari kwanja itanaingira uhoro-ini uyu aciari ni gukura murakura ndukareke ciana ciaku behave na miaka iria winayo ni ciana. Yeah, that's number one. No mwako mahe kindu gitagwo freedom thini wa mucii waku. No freedom iria mahete ri ina boundaries ni tondu ni umafundithitie kindu gitagwo responsibility, kuigiririka. Yeah. So responsibility goes together with freedom. Nona? Yeah? Freedom goes together with responsibility. Dikanona? Na responsibility ri yonekaga ni tondu uria uhete ciana exposure. So uria urarera ciana ciaku, uria uhete ciana exposure. Yeah? Ati ni nguoya kandi yakwa ya bengi umonie nengere cami wakwa na ndimwire guthuka ATM odutire 5,000 na ndimwire no menye waruta ri thimu yakwa ni kunjira account yakwa ni arutwo 5,000. Koguo mwana gukorwo pin yakwa ri ni ndire na thina ona mutumia wakwa gukorwo pin yakwa hau mutumia tutimenyaga pini kekwira wakari tukoragwo tuhithetwo tutikaie pin yakwa ri ya thimu ri ti undu mwe na ya bengi na ti undu mwe na M-Pesa. Ni pin ya kuhingura thimu ya ile ya kawaida, ile pin ile ya kawaida, ni pin ile heanite bengi ati mbeca ciakwa cingiuma ri ni kurekodi thimu-ini na ndinde pin ile thiaga nayo M-Pesa-ini ya kuingira riu M-Pesa hari ha kuithindru. No riri ciana ni ciona atiriri na mutumia wakwa ndiegwateire thimu na ngamihe gitio kumakira ti haha mbeca-ini. You value them more. I value my family more than my money.